Prime Minister yananda kwijo munyonyi konka baja ngutuba kwasa kumerekura kwijo munyonyi. Nyineho banywani banje bariko mu second division ya UPDF omwe Mejahani Ngagaba niwe coordinator wa civil military operations ninyesiga aryaha yaja na mwana wanje ndijo Meja Fene Chikonji ogweno wakora bya pensions abasirikare basavinje Chikonji niwogwe mwana wanje ndijo Meja Benon Rwangechiro yes ogweno brigade intelligence officer tuine na Meja Byargaba Muche ogwabirari director kuri ruguru obasibo military bongo kandi hata retire izarwayita bino mnyani wetu Meja Steven Muchisha twaisi CO MIO ogwene mukuru wanje kandi no munyabuzare urugaka mwenje mwebare kwisha ninja kwabuza nimwenda kwisha kwakura abantaha nimuza kungambira muno aribo watukora kubaba mwitina ba intelligence bisango ikine ne marira kastamena ba murizo reka China mukirize tware Muchisha yakire police banje abonkereza nabo mwishengero honorable members of parliament. I request you to come and address these friends of ours. Yes, Okwene Ndanja tubachiza Kwamkwatire Honorable Mwine Mpaka Niko Professor Waka Honorable Benjamin Katambula Honorable Kwara Fadil Honorable Ricky Sangoa Honorable Thank you. Ekaba twakureho Honorable Ateshumwa Kurukashema kandi no mukazi nkwata butwa ni Mayor wa Shema Municipality. Mwebale mnonga. Mwebale mnonga. Abanyamwizi muriyo muri buhoro mwebale mnonga okutaya isizoberi amazina ndina Kalista Rukia Deputy Mayor wa Shema Municipality Honorable Julius yagira ngunjije mbeho mbe witness aha mukoro mwebale mnonga sebo bantweka ebahaseji erumiri ingaro za Katesh Kurugashema kandi tireni wa mikoro mingi ya Shema wenanye tindi jantyo kandi abanyamwiza abashuze bitoke abinezarore banyaka kwata kaine nitwe mwana wanje kurugarwe ngo you most welcome. Bari mnonga abanyarwampara abanyamwizi kama nabakunda amazina nganyeta Sentaye Muhammad zikira abantu West Rwego district parliament y'ihanga mungandi munywanyi wa Honorable Julius mnonga kandi neba speaker Tom uriya webituine mutwayitina Wizran zeya soka wano kisanja kine cha Honorable Julius ndoza nakaja mu Rwampara imirundi 3 sirwansonga nti sina lwego nange binyina kukola n'olwaleero ndeseeyo abafubana mu constituency ndeseeyo Mbaganya naye omukwano gwa Julius gunsingidde biri ngamba nyina okubeera wano mwebale kulonda Julius enda kubasaba ekintu kimu obuweereza si bwangu abantu abasinga batwagalamu ebintu bingi ebintu bikolebwa mu stages nabyeko wano n'omukulembeze wano agambyewo nalemba kati essomero likoze kakati ate twagala ddwali abakkiriza mwenda mukimanyi Roma tebamuzimba mulundi gutya ebintu babikola mpolampola kakati Honorable Julius ono bw'atafuna budde nemwongereyo n'ekisanja ekisooka aba akyanywana mikwano nga bwe mulaba atulese aba akyakola ebintu bingi kitegeeza
wasobodde otulaga waaka mu kisanja ekisooka bwe mwogera ekyokubiri ng'amaze okunywera ingalo za waka. So tubasaba owa Julius munywereraawo mukubiraawo 2026 ndeese obubaka okuva wa mukwano gwo Honorable Jacqueline Amonge akiikirira Parliament ya Uganda mu East Africa abadde wakubeera wano etasobodde naye akwatibwa enkuba embeera endala naye ampadde baasa mulimu emiliyoni emu ya Uganda nange ndeese emiliyoni olw'omukwano gwa Mwizi ale mukama abambe ndowooza abantu bakwentamu ebyo byonna mwabihulira munonga wotagala notakalesero ndizo tubanze twakire Honorable Nyakikongoro basewo n'abanyabo ogumunywani wanje ari kuzagamba nazagamba orujungu Ricky Anywa from Agago district. You're most welcome. Thank you, my brother, Honorable. Musibo mutya ekyo mwakihurira murangali mulungi ebiro byona. I know Rwampara very well, but they told me that I should only be speaking it in the evening. So if the night gets me here, I will speak in Ankole. But for now, I'm going to use English. My name is Anywa Ricky Richard. I'm a member of Parliament. I represent the people of Agago West constituency. I bring you greetings from Agago. Agago is in Ankole sub-region. So when I was at the tent, I saw rain trying to threaten us. And I was trying to ask myself, if we have good witch doctors here, muyikiriza munonga mutuyine abantu bakubasa kukwata enjura habwokuba ekimwakikora mweterera omugaro. And if they were not there, kano mwamutariho I would bring one from Chile. yanaza kureta ogwo wa Chori akyekoreraho abantu bano bakimanya munonga. You have good one here as well. Onga yasa. As my brother has told you, I'm the only MP who have studied until I reach a signpost which was written that go back, there's no school ahead. So about education, you come and ask me. But I'm very happy to be here today, my people. Thank you for voting my Honorable Julius, and I request that 2026, please, take him back. He's a very social person. I've never been to this part of the country, but because of him, he has brought a very giant actually. And I'm the shortest man in Acholi. ngomuri Acholi wari kusinga yobugufu abantu bona bamusinga mutono cyangwa nibingana ki. So in 2026, if you bring him back, I will bring the giant from Acholi. He's a very nice man. In Parliament, Honorable doesn't only associate with his party members, but he is associating with everybody as a leader. Because when they take you to Parliament, you become a national leader. So you will hear, some of us are not all NRM. They will come here, but is associating with everybody, which is very good for building this country. For that matter, I'm giving him 1 million shillings. Honorable Julius, I also bring apology from Honorable Loki, who told me that he's also giving you 1 million shillings. Loki. Yes. And also Honorable Bosco Okiriol. He's also giving you 1 million. They have all sent their apology. Thank you so much. We love you. Julius, oye! 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 Ricky, oye! Oye! Hey, I'm also
also there 2026. I request you to. Oh, this is a very expensive language. You pay Julius 1 million before I can. I don't manage $1 million. I Isaac work in the is plantation. Otherwise, you miss the critic. Kopango! And we say, Okay, Apoyo. mazima kopango shemwanga ninzekera abantu babuyamba on parliament nijaha abwa rukundo omushijo ogumukureba nakunda abantu Julius yebare kunda abantu ekya kabiri nijaha naretwa obutumwa urwo mu biburi ariho abashaka biburi turuho ariho kushoma biburi aha amabara gange ni nyokatalihwa Donald Yabaseire empango yanga amoti the member wa parliament kuruka Mwenge ya Masirimuka mu district ya Kienjojo Mutoro sub region kandi mu constituency yange hano bangamba haro habachika dinuko nyine mu bucweka 30 oba abachika kandi bakoma nyonyenka ya 100% ukuba bangonza nanye bagonza muno ati kiro kino yegini yensonga yo kubanze indesire hano kuboleka kugonza kwange alinywe mwebale mwetere mugaza amani ensonga ya kabiri yendesire Julius munywani wange muno kuya ninjoininga parliament tutaturi banywani kandi turi banywaniko kandi tuzana hamwe n'umupira kuno okusimikangana ogwa basket nomurwa msaite ni kufuba nanyo kifuba ngine tuzana hamwe hata mkwani tuzana hamwe kandi muri ba members of parliament inywana muri ba brothers so nyizira hanu kurora munywani wange no kumsagira no kubasimba abantu inywena abo kumugonza nimbasabe kintu kimwe omusaija nibakizira mu parliament alesira abebembezi bano bona nyomvukire kilomita 15 450 kilometers kuija mukolo owagago on asobora kubavukire kilomita nkarusanju 700 or 800 kilometers kujana ekyo kumanyisa omusaija mwatuhaire musaija murungi na nywana kandi nakora tubasaba mutalibaniza nakati $226 mumureke murabiye hano opposite nikwa yongera abakoreke Julius oye Julius oye mole mwebale kumpuliriza nanye emitwaro kikulu ngeno hano milioni ya mkashi Emitwari igana miliyoni hano kashi agitukaire. hangiriza kutamba NRM hoye! Julius hoye! Mole juu! The tallest member of parliament. nibawanywa harohama isti badan na Julius aha rugoho abinji ni mumanya bakwa bari aha Julius mwana wanje mnonga sio parliament nanye sio parliament wakati kwatana mnonga aha kunyenda kunisha aha kunyenda ayikumetero wanje isha wendi kwatana sahamwe kingo bashaga wena mora simwe 2026 bongera karuru bakubeni badgoro abensha tikwenda zibeho mukamazina mwaka hurra kandi Julius na familia nemwene cheka Kachina katkohereze umunosi okwata munjira yabakani. nose ya Rwampara yanka Reba yigo. Julius oye Watakumanya amazina ganye ni mwine mpaka memba wa parliament wa Mbarara City South. Nyenda kubanza twaro mcho
sima abataka mweno mtitsa byanyu. It's okay. Julius Ogo mukureba akarukanye ka fort ninyirabinyi mukakahuru aka youth MP. Julius Ogo we abena kurura karukanye. Yone byabiro manyengo ka Julius. Konka niwe abirane chairman wa timu yanje ya Nyambere kusom parliament. Mwana orukuma yangu na asime binkoro parliament. Manyengo wabanze kumpo mshogo ni Julius Ogo. Mole ito parliament tumweta senate. Mole abantu bacho kumureba ahunami naso tatekateka kunasana kukora. Arkam tagamba konka mole tine office ya kusam akabura kutunge chakwe. Julius Ogo ni nkora nawe parliament konka ni ishtamaka chikoka budget. Julius Ogo akijomka chikoka budget arukura mashanyarazi kanyi ubachikanga ninkai. Agane seroku okoko. Amashanyarazi ga Chikanga, amashanyarazi ga Mwizi Central, ejine Mwizi Central. Asa amashanyarazi Julius akija yayeshengereza. Orana ingambira gakazo mu budget. Nimpanya n'emikondo bizire. Bizire twabirebire. Akabaletera ambulance n'umuchuma yangu erya. Ito tubaza kuzo mu parliament kuza kutunga ebintu. Wende kwanza wayetegereza wamanya abantu wanywana Julius na Mole bagireyo tamemwe babirete batero mungalo. Julius Sports nazagira mukiwandinye president Rwamapara FC ayingambira abira bana bakuruga Bugamba n'Bugamba baleno bazana Rwamapara FC bone bazona banyawo yodinja kubasima Julius akazo mukaruru atine support ya iguru mwishika bakandi menda kuiba karuruke. Julius Ogo na Mole nimenda kubamanyisa abakuza kwa Julius akarura mutemkono yibo baje abantu bijaha sande bitarai mumani nyene iba ebikufa okubyona nimbimanyi sandari nkai haro Enjira ya mutanga kasala labanalai nana murebaho nana shemero nawe agenda ali alanji wangambirire ba Julius akarola kahwiri inevayo batini konkaka tija kuba support rukumara kandi obuchagangwa mwene gwamira machawo emyeto aba bantu banjalembezi banyi ejinyo myaka yitu abaganda binefumu omukwano gw'abato okufanseko bayuzi baza kwisha mukaruru bababirabiye babaka sente mushaze site yenda kubeshengereza ejinyo tani yitu emyaka yitu twine kutegeka emyeto oye Julius oye Mole oye basi wenanye ijana kabasa kache ka milioni 2 cash nebyo mcheru kunde kumeonza kumantu bashuru. Yes, esente ezabagiga milioni 2 babu yobusente okwela nabasi bakutandika na dance DJ kule choma noye kakasomba zino kwa iwe chakara tukuzika ama ekerezesha tamukai wendo abantu ba Rwampara kale yitunjirende changu mwembe kishomero twokwe atinde nikora research
research banyetera ijadike nisumshemeza professor wa political science kandi member wa parliament wa Shemba South. Ibeli research nashanga ngo ari bintu biri bukuru wano ndafutungura ishomero. Two factors. Eyo kubanza okugira head teacher arukumanye cyakora akebembera cy'abashomesa. You must have a dedicated head teacher who can manage the staff very well and is committed to his work. Which is factor number 1. The foundation body much more. Factor number 2 Chakabiri. Okugira ba OPs na ba OGs bakunda ishomero ryabo. Abako ba OPs na OGs bakumanye cyo gukora. Na nebizimbe babyombeka na robbing edition bagikora. Ebintu byo yongera. Wena jankama zemba aho ka professor sample ka research. HON Julius chamna abantu Rwampara. Honorable Tusiime, Honorable More, Honorable Kankunda. Katwereza abantu bine vibe. Omwana muri nza ndio muntu orukunda vibe. Ebyo kuzaho kashote otogwerirwe nako. Kandi byashemererwa. Kandi kuna barebe fundraising yonka ijino launching ya second term. Mutero mungaro. Mukatwereza abantu bamani. Honorable Julius Tusiime, Honorable Kankunda, Honorable More, abantu ababindo quarters nabone ikabashema ito tukaja ngutara Rwanda. Hata ba member wa parliament tukwenda kwesimba hamwe. Buri muntu ayinde constituency. Numu Rwanda subgachi. Once you cooperate, once you unite, service delivery will be very easy to achieve. But we don't want to see mraba shochirwa banyi. Honorable Julius, Honorable More, Honorable Kankunda, ahabo kwatanisa ombintu byentunguka. Bashati atwaronkinga second term. Wenye ndakushimba ino kubashoborere abantu abamwe bakitina. Tova kumeini MK. Ikacho bashoborere ka professor. Yes. Hata cyo kubanza kamba twere fumu. Tokujya bichore ukajya kutokujya mhunga. Abako mhunga ni burkakari ombichori. Hata kujya misho President Museveni na kumanya. Bweni mu bestede umuhando gwara atore kwere kuragire kuta. Bashati mankaba akore mu Rwanda subgachi. Byo natebyitu. Nebichori no buhunga byo natebyanye. Hatu kuferirwe cyo. Muferwa cyaho. Ole cyo turashobora nabo cyo mutagarika kujabira ubestene yona ndiki yona negitu Hona abantu gumiza mabata kumanya MK muhereza ka China yaheza nabarekere sente nayebwa azumushomesa miliyoni bya hakashi Ongaro bwa million kandi Julius kora zo kwesimba oje kwesente zo kwenda yare aza mshepeza kuno ngabanda kija yoga ahamikoro nkeji ndacha kuretwa bebide bite bya politics kongo mkwije byentunguka ondesireyo Tusiime kandi yo tinyine kahehe tinkugenda n'umuyaga tinkuzatanga n'abandi nabazayo niza hinkumanya ngwashiri chokoro muri mukayene birukanga tinde nabo Gweno Tusiime ni member wa parliament murungi ico naragira buhejukije kumuhagira mazima Professor ine biragamba aha mukanye ibintu bitu kuntwara wiri akoni mango mu Uganda tubine bibiri byonka tubina barike na nabarukubi Birudeko. tubina bakuriya na nabatakuriya tubina bakwemushoro na batakwemushoro tubina bakubasa fizi na batakujumasa tubina bakutunga mirimo na batakutunga mirimo Uriyo wa FDC, uriyo wa movement, uriyo mworo, niko uriyo mugiki. So nyoti mbuza mkahehe. No FDC na motu binemu, niko tunewe bina bibiri. Tune FDC ya nunji, na ne ya Museveni ya tui. Tune bibiri. uriyo mugira Bona wande banobuza. So ejenu unyerumu, ninye treasure general wayo. So
Chora n'abagambira ngo bizubiri hamwe no mu FDC bikozere ki bene bibina tingu byebembeza munonga ninyebembeze nkora nare nkora nunja heri ninjenda nayo ariko betari tinguzayo benda kuvuga ngo ari nkora nunja nakora ki nija Obugaro babare Tusiime babare kureta abantu bonje buwareta ndio twiziramu kuko tuwereka ngo abantu bakunda kandi uyu n'abantu abebembezi no genda nabo bona nabareba kuri gace y'amano wa RC1 nyonyo mutamu ya kabiri ba members ba parliament abacara hamwe na area MPs abayangira kwatanisa bona bakasingo bona umurinkorom umane MP watagana na bariya bona bakakora ki bakasingo mwakwatanisa no mutunga tamendije buri umwe yakoreche mwene nabaza ko basingo kuko ni nshimanya bwoje kandi onda yanta kandi ngabire kurugaho bwojo yojo tere yesu makugambire konka babone ninkorangana cyo nabo amukore yabo ninzaye nambwe nankuretire miliyoni imwe nayongera M25 endoro zindi mwene jende bakora shangani ziriho mweneza FDC esente nesente kana nengu kanene kwa kweli nayori ngesente zine kibina cyo utegeje cya muheru mugende mushomesa abandi mwe batakushomesa abandi obwegese ngo kuretro mwana w'umworo no mwana w'umugiga bashita amameze mwe obwegese obworo kanubi obworo kanubona bonesa no inenente ujishamireho bazikuyeho ngo mugiga yija murugaho nakashitame toyino ko yagwana soboro utashamiza ki umwana kandi hakushomesa mugiga nashomesa tiro mutuma mwebare munonga kama barinde tuza kugaruka aha umbwire buriya tugaruke tuhagire Tusiime abememba wa parliament mwebare munonga Nindaro zamani kirekere muhishe gacha ino takigambo izara tukize zakunyana wowe thank you so much mwebale munonga abanya Rwampara muri abantu ba Rwampara no ma Rwampara ndashema nutwatana wayaka Rwampara ndashema nugira ki wo kuba twera turwa muhati nyoni ngambo ryashema mwene konka ecyande taha nogo mfugaza Julius mwahura namweta mutyo ndagira ngo namweta honorable ahubwo kuba nyo Julius ni kamutabano wanje kandi ayine mico mirungi kabagambira oburundi bakabye ndandeta Rwampara kweshino mugira kutari abandi abishemeye kubanizaho aha baki abwe mkoreye abwe mico mirungi agomora mu bwaro ogumore nabona semburundi kindu ushaka Rwampara baza kujana muri nkore konke chwete chenenchi mico mirungi yo kwatanisa kwesho baba kwatanisa nitwe no babura kwatanisa nimwe yenda kubagambira ngo atina nindeba hambakira baba kwenda Julius mkono hinguru mwagitayo baba kutera more mkono mwagitayo abanyankore ndabagamba ngo akubakamba banyuka twe bakamba bagira ki bataha atuturya hamwe tubimse mkono tukurshera kandi sige gunyincha kare mkono tukuza kugira guta nusafukayo aho nwisha ko batwara ki kamba gambire waba no kora umurimo okaba no kora no tengenena nemero mote kujireta ne kugendo misho reba manu kumwahereza honorable witu Julius njumanyisa kumwamongera na ishakora chumwe nemero mona disyo misho abo kumaheze kuba yatanduka kwama reba bamwishe bagambisa mani abo kabari ambasavinga tamu ya kabiri yijo abanyashema bakangurikayo baja munyakigarukayo bitumureba namani kumgambisa my experience is the best teacher mugarureyo abyantaba honorable Julius more rakankunda bakore Rwampara yagayage mwebare munonga nanye na leta miliyoni emwe tumutere munga
nyina mani noza kwikiriza ngo nyina mani nyina mani noza kukakasa ngo nyina mani